Godine 1756. izbio je sedmogodišnji rat, jedan od najvećih i najsloženijih sukoba 18. veka, kao i prvi rat koji se istovremeno vodio na više kontinenata. Bio je to sukob evropskih dinastičkih rivalstava isprepleten sa globalnim kolonijalnim nadmetanjem. Borbe su se vodile u Evropi, Severnoj Americi, na Karibima, u Africi i Indiji, povezujući tako regionalne sukobe u jedinstven svetski rat. Korijeni ovog rata leže u nerešenim posljedicama rata za Austrijsko tokom tog sukoba. Pruska je pod vođstvom Friedricha II. Preotela Šleziju od Habsburške monarhije, čime je značajno narušen odnos snaga u centralnoj Evropi. Austrija je nastojala da povrati izgubljenu provinciju, dok je Pruska želela da je trajno zadrži i učvrsti svoj status rastuće evropske sile. Istovremeno, Velika Britanija i Francuska vodile su globalnu borbu za kolonije, trgovačke rute i pomorsku prevlast, sa posebnim fokusom na Severnu Ameriku i Indiju. Veliki diplomatski zaokret dogodio se kroz takozvanu diplomatsku revoluciju. Tradicionalni savezi su preokrenuti. Austrija se približila Francuskoj, dok je Pruska sklopila savez sa Velikom Britanijom. Rusija i Švedska pridružile su se austrijsko-francuskom bloku, formirajući tako koaliciju protiv Pruske. Ovo prestrojavanje iz korena je promenilo evropsku političku scenu i dovelo do direktnog sukoba svih velikih sila. Rat je zvanično počeo 1756. godine kada je Friedrich II. Pokrenuo preventivni napad na Saksoniju. Pruske snage su brzo zauzele Dresden i primorale saksonsku vojsku na predaju, uvukavši time Saksoniju u rat. Ovaj potez je odmah izazvao vojni odgovor Austrije, koja je pokrenula operacije u Bohemiji u pokušaju da povrati Šleziju. Iste godine odigrala se prva velika bitka kod Lovošica, gde su se sukobile austrijske i pruske snage. Iako taktički neodlučna, bitka je pokazala da Prusku ne očekuje lak pohod. U međuvremenu, u Severnoj Americi je već uveliko trajao francuski i indijanski rat, u kojem su se britanske i francuske snage, uz podršku različitih domorodačkih plemena, borile za kontrolu nad dolinom reke Ohio i regionom Velikih jezera. Francuska je na početku nizala uspehe i učvrstila svoje položaje. Tokom 1757. godine rat je dramatično eskalirao. Pruska je porazila Austriju u bici kod Praga, ali je ubrzo pretrpela težak udarac u bici kod Kolina, gde su austrijske snage potisnule Friedricha iz Bohemije. Istovremeno, ruske trupe su prodrle u istočnu Prusku, švedske snage ušle u Pomeraniju, a francuske armije umarširale u Saksoniju kako bi udarile na Prusku sa zapada. Uprkos tome što se našla u potpunom okruženju, Pruska je 1757. godine ostvarila izvanredne pobjede kod Rosbaha i Leutena. Kod Rosbaha, Friedrich je potukao brojčano nadmoćniju francusku vojsku, dok je kod Leutena porazio Austrijance i privremeno povratio kontrolu nad delovima Šlezije. Ove pobjede bile su od presudnog značaja za opstanak Pruske kao države. U kolonijama su, tokom 1757. i 1758. godine, Britanci postepeno počeli da preuzimaju inicijativu nakon početnih francuskih uspeha. Francuzi su prethodno zauzeli nekoliko britanskih položaja u Kanadi, uključujući utvrđenje William Henry, dok su se britanske snage mučile sa lošom koordinacijom i prevelikim oslanjanjem na lokalne milicije. Prekretnica je nastupila krajem 1758. i tokom 1759. godine. Britanska vojska je, pod boljim vođstvom, počela da zauzima ključne položaje u Kanadi, godine 1759. Odigrala se odlučujuća bitka na Abrahamovoj ravnici, u kojoj su britanske snage porazile francusku vojsku i zauzele Quebec, što je dovelo i do pogibije francuskog komandanta Montcalma. Iste godine, britanska mornarica je uništila francusku flotu u bici u Kiberonskom zalivu, čime je efektivno okončana francuska pomorska moć na Atlantiku. Na evropskom ratištu se 1759. godine odigrala jedna od najkrvavijih bitaka u ratu, bitka kod Kunersdorfa, u kojoj su rusko-austrijske snage nanele katastrofalan poraz Pruskoj. Friedrich II. Umalo nije izgubio celokupnu vojsku, a Pruska se našla na ivici propasti. Ipak, saveznici nisu uspeli da iskoriste ovu pobedu zbog logističkih problema i nesuglasica među komandantima. Ruske snage su 1760. godine ušle u Berlin i privremeno okupirale prusku prestonicu. Iako je ova okupacija imala snažan psihološki uticaj, nije privela rat kraju jer strateški ciljevi nisu u potpunosti ostvareni.
a ruska komanda nije ni imala nameru da trajno zadrži grad. Odlučujući preokret dogodio se 1762. godine. Nakon smrti ruske carice Jelisavete, njen nasljednik Petar III. Povukao je Rusiju iz rata i potpisao mir sa Pruskom. Ovaj događaj, često nazivan čudom Brandenburške kuće, spasio je Prusku od izvesnog poraza. Ubrzo potom i Švedska izlazi iz rata, dok na stranu Francuske staje Španija i vrši invaziju na Portugaliju, ali sa ograničenim uspehom zahvaljujući britanskoj podršci koju je Portugalija uživala. U kolonijama je Britanija nastavila da širi svoju dominaciju, zauzevši francuske teritorije na Karibima i učvrstivši kontrolu u Indiji, gdje je Istočno-indijska kompanija znatno ojačala svoju vlast nakon bitke kod Plasija. Francuska je izgubila ključne pozicije širom Azije i Severne Amerike. Rat je okončan 1763. godine serijom mirovnih sporazuma kojima je obnovljena ravnoteža snaga u Europi. Pruska je zadržala Šleziju i potvrdila status velike sile, dok Austrija nije uspjela da ostvari svoj glavni cilj. U kolonijalnom svetu, s druge strane, promjene su bile dramatične. Francuska je izgubila Kanadu, Luizijanu istočno od Mississippija i većinu svojih severnoameričkih posjeda, koji su predati Velikoj Britaniji. Španija je dobila teritorije zapadno od Mississippija, dok je Britanija izrasla u dominantnu globalnu kolonijalnu imperiju. Sedmogodišnji rat označio je veliku prekretnicu u svetskoj istoriji. Pruska je obezbedila poziciju vodeće evropske vojne sile, Britanija je postala glavna svetska imperijalna moć, a Francuska je ušla u period dugoročnog opadanja koji je doprineo njenoj financijskoj krizi i, naposljetku, Francuskoj revoluciji 1789. godine.